Katkum na kikbor balayo layatu ubagladan kajingki kajingpang kabakla hakari Kenya. Hakabasis pa ngot kikna school jongka Erigi Girl High School hakanongpa kaka mega kibalayo ya kane kajingpang jamet lane kabala bandeiru na kajingpang yap siliang. Kite kikna school kemla banyeng Henry Kishujem kikhawa kijongki ong kakubor katkum na ka BBC. Layatu ubagatai ke jingpang kadega bakta na benta kho siu syapo susu layatu ru ubagite ki kena skul kentai ki badan ha katai ke skul kimla satya banyaj bala antat bakala bandeiru naka high steria ka video kabala sapriang state bah hakirensan social media ba per lapen I ba kini ki kena skul ki sitom bah banyaj bagi babun bah ki kena skul ki badegi kentai kelangat ha kanai ke jingpang khla kapa 4 years ngau ne jia po ka negari ne wat sekiwe ki benta jongkari jongka pertai nakaliang senior education ministry ulali wan jengo ya ka school bal ulaong ya ki kimi kpa ni kena ba omde ban kuslai namar baladan hapo ka jingpe jikmi na ka tnat ka koi ka kya kiwe ki kena school kin peteng kum baju long omde ban shifting ulaong lara example joki umpenji pankana pat ka snam syaki laboratory haki sumu bat ha Nairobi banlap ya ki jingpang bat ya ki risol jong kini ki sampel on sapan bena ha kita yo penwan ong ke kubor ke bakat kum na ka BBC.